Mba'éichapa peneko'ẽ, mba'éichapa peime. Tapeg̃uahẽporãite Juzgado de Pazpe. Mba'épa ojejapo Juzgado de Pazpe? Juzgado de Paz ha'ehína peteĩ institución oĩva oñantendévo oñedenunciáva rehe. Taha'e violencia ogapýpe oĩramo oñembyepotĩva, oñemoti'ỹva térã oporõrãirõva familia apytépe. Juzgado omba'apo ikatu hag̃uáicha oñeñantende maymavete tapicha oĩva rehe familia apytépe. Anive hag̃uã oĩ ohasa asýva ha oñembyasýva violenciakuére. Umi osufríva violencia familiar ikatu odenuncia juzgadope. Upevarã ndojepagái ha ikatu odenuncia oimerãéva tapicha oikuaáva oikohahína peteĩ violencia doméstica. Gracias, manteco información, reje.